дуруду салом мегӯем ба бинандаи донову закии телевизиони Баҳористон ва махсусан барои онҳое ки омӯзиши илмҳои дақиқро дӯст медоранд. Ин барномаи интеллект аст ки шумо тариқи телевизиони Баҳористон онро тамошо карда истодаед ва имрӯз мо таҳиягарони барнома омадаем ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 19-и ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ва ния дорем ки сабқатро миёни хонандагони фаъоли аз ҳамин муассиса ба роҳ монем. Агар идомаи барнома ба шумо низ ҷолиб аст, пас мо шуморо бо худ мегирем. Меравем. салом алейкум номи шумо? Ассалом, номи ман Қосим Муҳаммад Расул аст. Ман дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 19-и ноҳияи Синои шаҳри Душанбе таҳсил менамоям. хуб, шумо мегуфтед ки дар синфи чандум таҳсил мекунед? Ман дар синфи 10-ги ҳамин муассиса таҳсил менамоям. Муҳаммад Расул, мегуфтед ки оё шумо барномаи интеллектро тамошо кардаед? Бале, якчанд бор тамошо кардам. хуб, агар шумо ин барномаро тамошо карда бошед, пас фикр мекунам бо шартҳо ва саволҳои барномаи мо шинос ҳастед ки онҳо яъне одатан аз илмҳои дақиқ пешниҳоди шумо мегардад ва агар шумо айни замон омода ҳастед ва розӣ ҳастед ки дар ин барнома иштирок кунед, пас мо саволҳоро ба шумо пешниҳод намоем. Бале, албатта. хуб, саволи аввал, истилоҳи биосфераро кадом олим пешниҳод кардааст? Истилоҳи биосфераро аввалин бор олими австралиягӣ Эдвард пешниҳод намудааст. шояд Ньютон бошад? Не, Ньютон олими физик буд. яъне ӯ ба ин масъала, яъне ки ба ин равандҳо ҳеҷ иртиботе надорад. хуб, мегузарем ба саволи дуюм. Обхокиҳо бо чӣ нафас мекашанд? Обхокиҳо асон бо се тарз нафас мекашанд: бо воситаи ғалсама, бо воситаи шуш ва пӯст. яъне тавассути ғалсама дар кадом вақт онҳо нафас мекашанд? тавассути ғалсама вақте ки онҳо масалан кафлезак мебошанд, тавассути ғалсама нафас мекашанд. баъдан онҳо вақте ки қурбоқа мешаванд, масалан яке аз намудҳои онҳо метавонанд ки дар худи об бо шуш ва яъне ки бо пӯсти бадани худ нафас кашанд. дар раванди дигаргуншавии ҳаёташон тарзи зиндагиашон намитар. хуб, мегузарем ба саволи дигар. Сузанбаргон аз рӯи сину сол ва тухмашон ба кадом гурӯҳи растаниҳо мансубанд? Сузанбаргҳо яке аз оилаҳои қадимтарин мебошанд ва онҳо ба шӯъбаи лучтухмон дохил мешаванд. хуб, мегузарем ба саволи дигар. Кадом мағзи сар аз 4 тепа иборат аст? мағзи миёна. мегузарем ба саволи дигар. қисми моеи хун чӣ ном дорад? плазма. қисми моеи хун плазма номида мешавад. хуб, саволи дигар. Асабе ки фаъолияти кори дилро метезонад кадом аст? ин асабҳои худмухтор мебошанд. асаби симпатикӣ мебошад ки хунро, яъне ки фишори хунро баланд мекунад ва кори дилро низ тезтар мегардонад. хуб, мегузарем ба саволи дигар. намаки кислотаи гидрохлорид чӣ номида мешавад? намаки кислотаи гидрохлорид хлориди гидроген. яъне шумо метавонед формулаи онро гӯед? натри хлор. хуб, мегузарем ба саволи дигар. реаксие ки дар натиҷаи он як моддаи мураккаб якчанд моддаи сода ба вуҷуд меояд чӣ номида мешавад? реаксияи таҷзияшавӣ. хуб, пурратар маълумот дода метавонед? яъне ки аз ягон моддаҳои мураккаб моддаҳои содатар, нисбатан содатар, яъне ки аз он модда ҷудо мешаванд. хуб, мегузарем ба саволи нуҳум. линзаеро ки канорҳояш аз марказаш ғафсаранд чӣ гуна линза меноманд? линзаи фурӯхамида меноманд. шумо бори ҳам линзаро аз наздикӣ дидаед? бале, албатта. хуб, линзаҳо асосан яъне дарунхамида ва фурӯхамида мешаванд. яъне ки онҳо метавонанд наздикбин кунанд ва дурбин кунанд. ашёҳоро метавонанд ё наздик кунанд ё аз худ дур кунанд. саволи охирон, гидростатика чист? гидростатика аз калимаи юнонии гидро об ва статика мувозинат гирифта шуда, яъне ки мувозинати об. хуб, ташаккури зиёд. мо 10 саволро Муҳаммад Расул ба шумо пешниҳод намудем ва тахминан гуфта метавонед ки ба чанд та шумо ҷавоби дуруст пешниҳод намудед? ба фикри ман мумкин ба 8 то. хуб, мехоҳед бифаҳмед ки яъне ҷавобҳои шумо то кадом андоза дурустанд? албатта. пас ба хотири ин шумо то анҷоми барномаи мо албатта мунтазир мешавед ва ҳамроҳ бо дигар яъне рақибони хиш албатта хоҳед фаҳмед ки то кадом андоза ҷавобҳои шумо дурустанд. барои шумо барор мехоҳем. раҳмат. бинандагони азиз, таҳия ва пешниҳоди барномаи интеллект метавонад ки кӯдакону наврасонро ба омӯзиш яъне илмҳои дақиқ шавқманд созад ва мақсади яъне таҳияи ин барнома низ дар ҳамин аст ва шумо низ метавонед ки ҳамроҳ яъне бо иштирокчиёни мо мустақилона ба саволҳо посух гардонед ва албатта ин низ метавонад ки савияи дониши шуморо хубтар ва мустаҳкамтар гардонад. хуб, айни замон дар назди мо боз як иштирокчии дигар қарор доранд. биёед сараввал шинос мешавем ва албатта савол-ҷавобро оғоз менамоем. салом алейкум, номи шумо? Ассалому алейкум, номи ман Гадоева Субҳия.
خب سوپیا شما در صف چندم تحصیل میکنید؟ من خواننده صنف دهم مؤسسه تحصیلات معینه عمومی رقم 19 ناحیه سینایی شهر دوشنبه هستم. خب سوپیا میگفتید که با فنهای دقیق شوق دارد؟ بله. با کدامش زیادتر؟ بیولوژی، شیمی، الگبرا. خوب میدونید چی سوپیا اگر شما با این فن‌ها یعنی شوق داشته باشید و این فن‌ها رو خوب خوانید فکر میکنم که با سوال‌های ما یعنی شما زود میتوانید که پاسخ‌ها رو دریافته پیشنهاد نمایید و اگر شما راضی باشید ما سوال‌ها رو براتون پیشنهاد نماییم. خب سوال اول استیلای بیوسفера رو کدام عالم پیشنهاد کرده است؟ استیلای بیوسفера رو سال 1785 گئولوگ австралиягӣ ادوارد زیوس پیشنهاد کرده است. شاید اینشتین پیشنهاد کرده باشه؟ نه، ادوارد زیوس سال 1785. میگذاریم به سوال دیگر. آبخاکی‌ها با چی نفس میکشند؟ آبخاکی‌ها اساساً در دوره کرمینیگیشان با غلسمه نفس میکشند. وقتی که در دوره کرمینیگیشان آنها با غلسمه نفس میکشند، وقتی به بلوغت میرسند آنها با شوش و پوست نفس میکشند. خوب میگذاریم به سوال دیگر. سوزان برگان از روی سین و سال و تخمشان به کدام گروه رستنی‌ها منسوبند؟ سوزان برگان از روی سین و سال و تخمشان به لوچ تخمان منسوب هستند. خوب میگذاریم به سوال دیگر. کدام مغزی سر از 4 تپه عبارت است؟ مغز میانه. خوب میگذاریم به سوال دیگر. قسم مایع خون چی نام دارد؟ قسم مایع خون پلازما نام دارد. عصبی که فعالیت کار دل را میتیزاند کدام است؟ عصب سیمپاتیکی. خوب و سوال دیگر این است نمک کیسلات گیدروخلورید چی نامیده می شود؟ نمک کیسلات گیدروخلورید را خلورید ها نامیده می شود. خوب سوال دیگر реакция که در نتیجه آن یک ماده مرکب یکچند ماده ساده به وجود میآید چی نامیده می شود؟ реакция که در نتیجه یک ماده مرکب یکچند ماده ساده به وجود میآید این реакция تجزیه نامیده می شود. خوب لینزه را که کنارهایش از مرکزش حفظ‌ترند چگونه لینزه مینامند؟ لینزه های نزدیک بین یعنی که فروخمیده. لینزه ها چند نمود میشوند؟ دو نمود نزدیک بین و دوربین. نزدیک بین میگن فروخمیده، دوربین میگن برجسته. خوب سوال دیگر گیدروستاتیکا چیست؟ حالت موازنتی مایع رو گیدروستاتیکا مینامند. خوب جواب خود بارداره؟ بله. خوب سوپیا از 1 تا 10 به جوابهایتان چند خوب بگذار میکنید؟ 10 خوب. 10 خوب یعنی همه جوابهایش ما درست بودن؟ خوب برای آنه که باز هم باوری یعنی خوبتر حاصل شود تا انجام برنامه ما همراه با دیگر رقیبانتان البته انتظار میشوید و خواهید فهمید که جوابهایتان تا کدام اندازه درست بودن. برای شما برای میخوایم. بینندگان عزیز این ادامه برنامه اینتلکت است که شما همان طریق تلویزیونی بهارستان تماشا کرده ایستادید و عین زمان ما قرار داریم در صنفخانه فنی فیزیکا و چنانکه که شما دیده ایستادید این صنفخانه با ایونیت‌ها و اشیاءها پورا یعنی تامین گردیده است و البته این نیز تاثیر میرساند که کودکان و نورسان و خوانندگان فن‌های دقیق را در شرایط خوب باز هم خوبتر آموزند. سلام علیکم نام شما؟ من فیض و برکت الله. برکت الله شما در صف چندم تحصیل میکنید؟ در صنف دهم. آیا با ما گفته میتوانید که بیشتر در مؤسسه با کدام فن‌ها شوق دارید؟ با فن‌های بیولوژی، شیمی، فیزیک و متماتیک. خب برکت الله بسیار از خوانندگان یعنی مقصد معین دارند که فن البته آنها در مؤسسه همه فن‌ها را میخوانند ولی زیادتر از روی که آنها در آینده کدام کسب را انتخاب میکنند آنها فن‌های گوناگون خوبتر میخوانند. شما در آینده کدام کسب را انتخاب کرده هستید؟ دکتری. طبیب شدن میخواید برای همین فن‌های دقیق را خوب میخوانید همینطور؟ بله. اگر شما ماده باشد ما سوال‌ها را از فن‌های دقیق یعنی براتون پیشنهاد نماییم. خب سوال اول استیلای بیوسفera رو کدام عالم پیشنهاد کرده است؟ استیلای بیوسفera در سال 1785 عالم انگلیس ادوارد زیوس کشف کرد. پیشنهاد کرده است همینطور؟ خب میگذاریم به سوال دیگر. آبخاکی‌ها با چی نفس میکشند؟ آبخاکی‌ها با پوست، شوش و غلسمه نفس میکشند. در حالت کفل سگ بودن آنها با غلسمه نفس میکشند و وقتی که آنها بالغ میشن با پوست و شوش نفس میگیرند که در درون آب با شوش و در بیرون باشد با پوست نفس میگیرند. سوزان برگان از روی سینوسال و تخمشان به کدام گروه رستنی‌ها منسوبند؟ از روی سینوسال به بسیار سالها و از روی تخم باشد به لوچ تخم منسوب میباشد. خوب میگذاریم به سوال دیگر. کدام مغزی سر از 4 تپه عبارت است؟ مغز میانه از 4 تپه عبارت میباشد که 2 تپه اولیان مرکزی بصیره و 2 تپه آخریان باشد مرکز دومی سومیه میباشد. خوب سوال دیگر. قسم مایع خون چی نام دارد؟ پلازمای خون. خوب عصبی که فعالیت کار دل را میتیزاند کدام است؟ عصبی سیمپاتیکی. نمک کیسلات گیدروخلورید چی نامیده میشود؟ خلاری. یعنی خلوریت نامیده میشود همینطور؟ بله.
реаксияе ки дар натиҷаи он як моддаи мураккаб якчанд моддаи содда ба вуҷуд меорад чӣ номида мешавад? реаксияи таҷзия. хуб линзаеро ки канорҳояш аз марказаш ғафзаранд чӣ гуна линза меноманд? линзаи фурӯхамида меноманд. шумо линзаро аз наздик дидаед? линза не. хуб гуфта метавонед ки яъне дар ягон ҷо маълумот гирифтаед ки линзаҳо чанд намуд мешаванд? линзаҳо ду хел мешаванд. линзаи фурӯхамида ва барҷаста. фурӯхамида барои наздикбинӣ ва барҷаста барои дурбинӣ. хуб гидростатика чист? гидростатика ҳолати мувозинат ё орамии обро гидростатика меравад. хуб баракатҳо ташаккури зиёд. мо 10 савол ба шумо пешниҳод намуда 10 ҷавоб гирифтем ва ба монанди дигар рақибонатон албатта то анҷоми барномаи мо мунтазир шавед ва хоҳед фаҳмед ки ҷавобҳои шумо то кадом андоза дуруст буданд. барои шумо баро мехоҳем. салому алайкум, номи шумо? من عزیزا مهرانم. меҳрона, шумо дар синфи чандум таҳсил мекунед? در صنف 11. хуб яъне шумо мисол хатм кунанда ҳастед, ҳамин? хуб барои худ ягон донишгоҳ ва ё касб интихоб кардаед? ها نه. хуб бисёртар ба кадом касб шавқ доред? برای آنده میخوام اقتصادی شوم. хуб барои ин низ яъне фанҳои дақиқ низ заруранд, ҳамин? بله. хуб агар шумо омода бошед мо саволҳоро дар барномаи интеллект бароятон пешниҳод намоем. хуб саволи аввал. истилои биосфераро кадом олим пешниҳод кардааст? اولین مرتبه اطلاع بیاسفر را عالم انگلیس ادوارد زیوس پیشنهاد کرده است. хуб ба ҷавоб хуб доред? بله. обхокиҳо бо чӣ нафас мекашанд? در دوره کریمنگی آبخوکی ها با غلسمه نفس میکشند. وقتی که آنها به بلاغت میرسند آنها با پوست و شششان نفس میگیرند. сузанбаргон аз рӯи сину сол ва тухмашон ба кадом гурӯҳи растаниҳо мансубанд? سوزنبرگان از روی سین سالشان به بسیار ساله ها و از روی تخمشان به لوش تخمان داخل میشوند. хуб кадом мағзи сар аз 4 тепа иборат аст? مغز میانه از 4 تپه عبارت است. қисми моеъи хун чӣ ном дорад? پلازما. قسم مایع خون را پلازما مینامند. хуб асабе ки фаъолияти кори дилро метезонад кадом аст? عصبی سیمپاتیکی کاری دل را میتزاند. намаки кислотаи гидрохлорид чӣ номида мешавад? نمک کیسوت گیدروخلورید خلورید ها میباشند. реаксияе ки дар натиҷаи он як моддаи мураккаб якчанд моддаи содда ба вуҷуд меорад чӣ номида мешавад? реакция که در نتیجه ماده مرکب یکشان ماده ساده به وجود میآید تجزیه نامیده میشود. линзаеро ки канорҳояш аз марказаш ғафзаранд чӣ гуна линза меноманд? لینزه فروخمیده یعنی نزدیک بین. хуб линзаи дурбин чӣ номида мешавад? لینزه برجسته. хуб гидростатика чист? حالت موازنه آب را گیدروستاتیکا مینامند. хуб ташаккури зиёд меҳрона. мо ҳама ҷавобҳои шуморо албатта қабул намудем. аз 1 то 10 ба ҷавобҳои худ чанд хуб вагузор мекунед? ده به همه سوال باوری دارم که درست جواب دادم. хуб пас барои оне ки боз ҳам бовариятон мустаҳкамтар шавад то анҷоми барномаи мунтазир шавед. барои шумо баро мехоҳем. салому алайкум, номи шумо? نام من ارسلان‌زاده کاملجان. комилҷон, шумо дар синфи чандум таҳсил мекунед? من در صنف 11. яъне имсол шумо хатмкунанда ҳастед, ҳамин? хуб оянда худро дар кадом донишгоҳ дидан мехоҳед? در دانشگاه طبی. яъне шумо дар оянда табиб шудан мехоҳед, ҳамин? بله. пас барои ин омодагӣ дидаи содаед, яъне барои табиб шудан фанҳои дақиқро бояд хуб донистед. بله. кадом фанҳоро бисёртар мехонед? فنهای بیولوژی، شیمی، فیزیک. خب. агар шумо омода бошед мо саволҳоро ки аз фанҳои номбар кардаед омода гардидан бароятон пешниҳод намоем. بله. истилои биосфераро кадом олим пешниҳод намудааст? اصطلاح بیوسفر را اولین مرتبه سال 1875 عالم انگلیس ادوارد زیوس پیشنهاد نموده است. хуб обхокиҳо бо чӣ нафас мекашанд? آبخوک‌ها در دوره کریمینگی با غلسمه و در دوره فرد بالغ با شوش و پوست نفس میکشند. сузанбаргон аз рӯи сину сол ва тухмашон ба кадом гурӯҳи растаниҳо мансубанд? سوزنبرگان از روی سین سال و رستنی‌های بسیار ساله و از روی تخمشان باشند و لوش تخمان منسوبند. растаниҳо метавонанд яксола ва дусола шаванд? ولی رستنی‌ها میتوانند یک ساله و بسیار ساله شوند. хуб ба растаниҳое ки яксола ба гурӯҳи яксолаҳо дохиланд метавонед ягон растаниро номбар кунед? و گروه رستنی‌های یک ساله گندم، شالی. хуб кадом мағзи сар аз 4 тепа иборат аст? مغز میانه از 4 تپه عبارت است که دو تپه اولی آن عصب یکمی باسیره و دو تپه دومی آن عصب دومی ثانیه به شمار می‌رود. хуб қисми моеъи хун чӣ ном дорад? قسم مایع خون پلازما نام دارد. асабе ки фаъолияти кори дилро метезонад кадом аст? عصبی که فعالیت کار دل را می‌تواند عصب سیمپاتیکی میباشد که به مقابل آن عصب پاراسیمپاتیکی عمل می‌کند. хуб намаки кислотаи гидрохлорид чӣ номида мешавад? نمک‌های کیسلات گیدروخلوریدها را خلوریدها می‌نامند. хуб реаксияе ки дар натиҷаи он як моддаи мураккаб якчанд моддаи содда ба вуҷуд меорад чӣ номида мешавад? ریاکسیای تجزیه.
линзаеро ки канорҳояш аз марказаш афсаранд чӣ гуна линза менамоянд? линзаи фурӯхамида меноманд. Линзаҳо асосан дохил мешаванд, линзаи фурӯхамида ва линзаи барҷаста. Ба одамоне ки дурро мебинанд линзаҳои фурӯхамида тавсия ва одамоне ки наздикро мебинанд линзаҳои барҷаста тавсия дода мешавад. Хуб, гидростатика чист? Гидростатика ин ҳолати мувозинатии об мебошад. Аз калимаи юнони гидро об ва статика ҳолати мувозинатии гирифта шудааст. хуб, ташаккур зиёд Комилҷон, мо ҷавобҳои шуморо албатта қабул намудем ва ҳамроҳ бо дигар иштирокчиён албатта шумо дар фарҷоми барномаи мо хоҳед фаҳмид ки то кадом андоза ҷавобҳоятон дуруст буданд. бинандагони азиз, сабқат ва саволу ҷавоб миёни хонандагон ба итмом расид ва натиҷа бошад чунин нишон дод. Муҳаммадрасул Қосимӣ хонандаи синфи даҳум мебошанд. Муҳаммадрасул аввалин шуда дар барномаи мо иштирок намуданд ва аз 10 саволи пешниҳод шуда ба ҳамашон ҷавоби дурустро пайдо намуданд. Супия Гадоева иштирокчии навбатии барномаи мо буданд. Супия низ тавонист ба ҳама саволҳои мо ҷавоби дурустро пешниҳод намояд. Баракатулло Файзов хонандаи синфи даҳуми ин муассиса мебошанд. Баракатулло тавонистанд ба ҳама саволҳо ҷавоби дурустро ёбанд. Меҳрона Азизова иштирокчии барномаи мо буданд. Меҳрона низ тавонист ҷавоби дурусти ҳама саволҳоро пайдо намояд. Абдусаломзода Комил иштирокчии охирини барномаи имрӯзаи мо буданд. Комил низ хеле фаъол буд ва ба ҳама саволҳои мо ҷавоби дурустро пайдо намуд. бинандагони азиз, чуноне ки аз натиҷаҳо бармеояд, албатта омӯзиши фанҳои дақиқ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 19 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе хеле хуб ба роҳ монда шудааст ва албатта дар ҳамин ҷо барномаи интеллект ба итмом мерасад ва мо аҳли гурӯҳ меравем барои дарёфти хонандагони фаъол ва саволҳои ҷолиб. Бо барномаҳои телевизиони Боғористон буданро фаромӯш насозед.